दुनिया जरा मोहर जनक बिता मुसीबतें और परेशानी है और हर वाक़ई सरजमीन सरा बिते मन अजीजा ये अल्लाह रब्बुल इज्जत लिखतगा ज़मीन आसमान जोड़ कनगा 50,000 साल पीसर लहती इलाजा कुरान सुन्नत तहाया उड़े ये परेशानी बिइज़्निल्लाह अज़्ज़ व जल रोते हैं तो मयूस मबी मन अजीज हर यकिया हर चीज से परेशानी हंसते चौके जरूरत तरह हंसते चरा माल कमी तरा दुनियाई परेशानी हंसते तरा दुश्मनदारी हंसते तरा तुरस तहा यार वाहदा तई रिस्क कम में तई चुक सालिह नेक नहा नमाजा कमजोरा दीना कमजोरा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर दुरूद शरीफ पढ़ अगर मैं नमाज अजीज़ शहर पे बनते हैं ये नमाज मारा बदें कार बदें पाचे बच्चा रे नते इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर तई कमजोरियां चे तई वामा चे तई परेशानियां चे तई मुसीबतां चे अल्लाह रब्बुल इज्जत मस्तरे इस्तिग़फ़ार एक अजीब चीज़ है इसी अगर मैं गौर बेकने मैं वह हैरान बे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफअुना वंफअना बिमा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मने अजीज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत फज़ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मारा शुमारा तौफीक दाता के मुबारकें दीनी दीवान बा में उती मादरी ज़ुबाना अल्लाह रब्बुल इज्जत के रमा दुआ लोटा गुशूका व अशकनूका और हर यक्या ए मुबारकें दीवानी फ़र्श कनगे तौफीक अल्लाह रब्बुल इज्जत दाता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आनी अमाला कबूल बिकनते ने अजीज़ा मर्चगी में दीवान हंची दीवानी के गुशगा रंद हर दिली से रखा पिते बिइज़्निल्लाह अज़्ज़ व जल। तरफ़ इब्न अल-अब्द यक शायर जाहिलिया शायर हैया लहती चीज बयान कुता शायरा कि हर हश्त चीज़ा अल्लमा इंसान सरा का पनते थमानियतुन ला बुद्द मिन्हा अला अल-फता वला बुद्द अन तजरी अलैहि थमानिया शी हश्त चीज़ा इंसान सराया और अल्लमा की हश्त चीज इंसान सरा का पनते सुरूर वहम वाज्तिमाअ वफुरक़तुन वश्शी व मुसीबत वश्शी व मुसीबत व परेशानी बिज़ा वाज्तिमाअ वफुरक़तुन हूरी व जुदाई वयुस्र व उस्र आसानी व सख्ती थुम्मा सुक़म व आफ़िया व शांचिरान बीमारी व आफ़ियत बदने आफ़ियत व दीने आफ़ियत ये हश्ते चीज़ अल्लमा इंसान सराबा बुढ़ा मर्ची माँ अजीज़ा ये दीवाना उतगा कने परेशानी बाबता वो दुनिया एक दारुल बलाए चक्का से नगे जा गई दुनिया हम चुके अबुल हसन التهامي وشي هي لهتي أبيات لك كتا أي شوك وفاة بتا شوك رثاء لك كتغنتي شي طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار دنيا ترى مهر لك جنق بتا شي مهر جنق بتا مصيبته وپریشانیه وتو لوटे के दुनिया आराम बीबी من वास्ता वशी जागा बीबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे इंसान और दूसरे बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत और दूसरे मखलूक अल्लाह रब्बुल इज्जत और सर ज़मीन छतरे इंसान के ये पाद कदम सर ज़मीन सरा कब्तगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वहदा दुनिया न बेचकंदा के वास्ता नबीगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वती चौक वती दस्तान को माचिस कोता वो चौका च मन अजीज़ा इंसान दोस्तरे चीज मन नलगी के हंसते अय्या उती चौक चेस कोता और चौक सा धराएगा बिता वफात बिता इब्राहिम है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चम हर्स बितगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नल क़ल्ब ला यहज़न कि दिल परेशान भी व इन्नल ऐन ला तदमा और चम हर्स बा व इन्ना अला फिराक़िक
يا إبراهيم لمحزونون كتي جدائياتي ما پریشان يا إبراهيم. ورسول صلى الله عليه وسلم وتي جني چوك بتگا أي زندگية وفاة بتگا رقية وأم كلثوم وزينب. ورسول صلى الله عليه وسلم لوگي كأي سرا كسي قوما سانگي نكتا أوهدكا زندق بتا خديجة بنت خويلد. رسول صلى الله عليه وسلم بلاهي باسكي بتا وجنينة تي أولي جنين بتا كإسلام آرتگي رسول صلى الله عليه وسلم زندگي وفاة بتا. رسول صلى الله عليه وسلم ناكو رسول صلى الله عليه وسلم زندگي وفاة بتا كي رسول صلى الله عليه وسلم دعوته ودينه يك باسكي بتا بلك إيمان نيارتا. ورسول صلى الله عليه وسلم همي سالاك لهتك واقعا بتغاي عامل حزن شنام بتا. ورسول صلى الله عليه وسلم درتك دعوة واسطة طائفة يكي هم دعوة قبول نكتا. رسول صلى الله عليه وسلم پشتا رادات کے کہ وتی بی عقل انسان گنوکی مردم او چوک کی رادات کا ڈھوک جت گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سجے پریشانی و مصیبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیما بتگا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم واسطه سرا کپتگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم الصحابہ عذاب تها بتگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتی چمانگون دتگا شي صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. صبر بكنا ياسر چوكا اولادا موعد ان شاء الله ملاقات واحد جنتائیں. اترو پریشانیاں من عزیزا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بتگا پورا یہ دنیا بچکندی منی و تی واسطہ یہ چیزاں ہم ما بزان عزیزا یہ بچکندک دنیا کسی واسطہ نہ ہے. وهر واقعی سرزمین سرا بیت من عزیزا یہ اللہ رب العزت لك کتگا ہر انسان سرا واقعی کپیتے ای اللہ رب العزت سرا لکتا زمین آسمان جوڑ کنگا 50,000 سال پیسر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. سجي مقادير وقائع درود چیز اللہ رب العزت زمین آسمان جوڑ کنگا پیسر 50,000 سال پیسر درود لکتگا. اور ہر چیزی تیسرا اللہ رب العزت لکتا تو پرچا پریشان پہ. مؤمن سجین چیزیں واسطہ آسان ہیں و خیر ہیں. چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مصیبت مؤمن سرا کپی صبر کرتے ہیں وشیع سرا ای گوما بیتے ہیں شکر گزار بیتے ہیں. ادرو خیر مؤمن واسطہ بلے انسان کمزوریا چی انگا مصیبت تو پریشانی انسان سرا بیتے. اور بیائے میں عزیزہ ما چاریں لہتی علاجاں قرآن سنت تہایاں. اللہ رب العزتہ یہ علاج مارا سرپت کو تگا یہ علاج مارا داتگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارا سرپت کو تا. ہر یک کی یہ علاج انسرا ایمان کاری وتی دلا پاک کان کہ یہ علاج دل سرا کار بکنا پورے یہ پریشانی باذن اللہ عز و جل روتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولی علاج ہمشہ من عزیزاں پناہ لوٹتا چھ پریشانیاں. ہر صحبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا اللہم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال وضلع الدين وغلبت الرجال. کہ اللہ رب العزت منا پناہ بدے مصیبتا چے او بزدلیا چے او کسلا چے. کسل ہمشہ ہر وقت باز مردوشی کی من تحمل نکا مچے بکنا من تحمل نکا بے تحملیا چے ہوں پناہ زورتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گوڑا ہر پریشانی تیسرا بیتنے تو دستا چس بکا اللہ رب العزت کر رہا چے دعا بلوٹ کے ای پریشانی اللہ رب العزت تے واسا آسان بکن تے میؤوس مبی من عزیز. انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الكافرون. میؤوس نبیتے اللہ رب العزت چے بے دے کافرین قوم اما یکی ایمان کاری آبہ میؤوس نبیتے من عزیز. اور دومی علاج
کہ درود شریف ما باز بوانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرا ہر یک کیا ہر چیز سے پریشانی ہستے ہیں چوک کے ضرورت ترہ ہستے ہیں چوک ترہ اللہ رب العزت ذریت نہ داتا ترہ مال کمی ہے ترہ دنیای پریشانی ہستے ہیں ترہ دشمنداری ہستے ہیں ترہ ترس تہا ہر وحدہ تی رزق کم میں تی چوک صالح نیک نہا نمازہ کمزوراں دینہ کمزوراں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر درود شریف پوان اللہ رب العزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعریف من عزیزہ کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہ رب العزت فرشتہ ہمیں فرشتہ کہ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ہمارا حکم داتا سورة الاحزاب تہا یا ایہا الذین آمنوا اے مؤمنا صلو علیہ وسلموا تسلیما کہ تو شما تعریف بکنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر تو یبری درود شریف وانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت دہ برتے ذکرہ کنتے تے تعریفہ کان دیکھے چھی لوٹے تو یہ عز و شرفہ چی بہترین شرف چی ہستے اسیمی علاج پریشانیے کہ تو نماز بکاں و تی دل حاضر بھی نماز وحدہ خشوع و خضوع گوما تو امی چیزیں ہوتی دیما بکاں کہ اللہ رب العزت را گندگائیں اللہ رب العزت مؤمنانی تعریف کو تا سورة المؤمنون اولی صفحہ چیئیں اے مؤمنانی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بعض مردمان من عزیزاں آہاں چو ٹوک جن آہاں چو کہ مرگ ٹوک جان دانا دیما تی نماز آہاں چو ٹوک جنا بعض مردمان آہاں چو بائدیں بگش نے کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی واپس بھی نماز بکن تو نماز نہ کتا 30 سال 40 سال 50 سال نماز کان پہلے قبول ہچ نہ بیتا پرچا چمیکہ طمأنینہ نماز تہانے تاہیری نماز تہانے استے اگر میں نماز عزیزاں شر ببنتے اور یہ نماز مارا بدیں کار و بدیں گا پاچے بچہ رہے ننتے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر اللہ رب العزت ذکر مستریں امی وحدہ کہ تو نمازہ روے تو دستاں چسکن تو شے اللہ اکبر تی کمزوریاں چے تی وامان چے تی پریشانیاں چے تی مصیبتاں چے اللہ رب العزت مستریں تو شے اللہ اکبر شی مطلبہ بزانو اللہ اکبر بکا اور اللہ رب العزت سجیں مصیبتاں سجیں پریشانیاں دیر کنتے بإذن اللہ عز وجل اللہ رب العزت فرمائیتے سورة البقرہ استعینو کہ مدد بزیرے چیز ذریعہ بالصبر والصلاة مصیبتی شما سرا بیتے شما صبر بکنے اور نماز بکنے اللہ رب العزت شما دلا مضبوط کام بإذن اللہ عز وجل اللہ رب العزت فرمائیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ اور یہ میں سجینا نواسطہ ہیں سجی مسلمانہ نواسطہ ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اللہ رب العزت شما زانے کی شانی گپا چے تی دل کم شبتے ہیں تو پریشان بے فسبح بالعلاج چیئے فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین اللہ رب العزت ذات پاکیہ بیان بکا او ہمیشہ چی بی بی کے سجدہ حالتا ہے باز نماز بکا دلاوتی نماز بکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انچو کے صحابہ اذا حزبه امر صلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چیزی پریشانی بیتا کڑا یہ نماز کو تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا بلال اقم الصلاة ارحنا بها مارا آرامی بدے نماز راہا چھے اے بلال مارا آرامی بدے نماز راہا چھے انہانی اگر یکی پریشانی تو کا بی بی اسی منی گو ما حبر مکنے مرچی منی موڈ بہراب ہیں ماں مرچی منی موڈ نہیں کہ ماں ستہ بروان نماز بکنا آنا بزا غریب نزاں کہ منی پریشانی علاج ہمیں سجدیں ہمیں استغفاریں ہمیں قدمیں مجانان کے ماں ستہ نیمگا روان ای گپا گوڑا مردم مکان تک مرچی ماں موڈا نہیں در نہیں آیا لوگا چے نماز واسطہ و چارمی علاج مصیبتانی تسبیح اللہ رب العزت
ذات باكي بياني من عزيزة سبحان الله كوشجين بل سبحان الله انچين قالي كما دپا داری كني وبس إنا شي مطلبه ما محسوس بكني عزيزة الله رب العزة ما رب بيان كتا سورة الأنبياء تها شو وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه يونس متى بابتا درت كوتي كوما چي دير شتا زهر بتا پدا هنچين زري تها شتا من عزيزة زر تهاري همي حوت ماهي کے لاپا شتا امشي تهاري وشپ نيم تهاري چي گشتگه فنادى في الظلمات اگر يكي سر يك مصيبتي بشي ما اگشي کہ مان گھر کو برباد بتا يونس بن متى سرا سي تهاري جمع بتگا ماهي کے لاپ تهاري شپ تهاري وزر تهاري الله رب العزة بحالنا كتا توحيد بياني كتا وتي كمزوري اقراري كتا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت شبر حقي معبود بيد ترادك كسني يا الله سبحانك باك انت ذات إني كنت من الظالمين ما ظالمات بتقان الله رب العزة جواب داتا فاستجبنا له ونجيناه من الغم شي دعاء ما قبول كتا وإي پریشانیاں چے ما إي آزاد كتا وكذلك يونس عليه السلام واسطة يچيز إنا هر يكي يچيز كانت توحيد بيان كاو والله رب العزة باكي ذات باكية بيان كا مصيبتا چه دير بي وكذلك ننجي المؤمنين هم اي طريقه ما مؤمنا ہو غم و مصیبتا چه آزاتی دیں وآخری علاج قرآن سنت تها بهذا من عزيزة استغفاره تو ہمیں دعا لوٹے اللہ رب العزت کہ اللہ رب العزت گناہ معاف بکنتے ہمیں استغفار مطلب ہے استغفر اللہ استغفار یک عجیبین چیزی من عزیزہ استغفار یک عجیبین چیزی اشیاء اگر ما غور بکنے ما وہ حیران بے اللہ رب العزت حکم داتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ رسول اللہ حکم دات گے کہ یہ سجیں گناہ معاف بیتگا او ایا ذاتا کہ من جنت بابا من پچکنا انگا اللہ رب العزت حکم داتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تی آخری زندگی آخرہ سورة النصر نازل بتا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك الله رب العزة ذات باكية بيان بك واستغفار بلوت إنه كان توابا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفار بلوتك الله رب العزة قنايني بكشوكي يرسل السماء عليكم مدرارا شمواستا هور كاري ويمددكم بأموال وبنين شمارا مال دا ذرية دا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا همينچو كور شمارا بدا همينچو آب شمارا بدا همينچو باغ شمارا بدا همينچو نعمت هر نعمتي من عزيزة دنیا تاہتو لوٹے ہر نعمتے استغفار بدار ما لكم لا ترجون لله وقارا چون انسان اللہ رب العزت قدران زانتے ہیں بلے من عزیزاں اگر میں استغفار بداریں مگو کہ میں ٹرائی کنگایا تسبیح و استغفار انا اللہ رب العزت دین ٹرائی واسطہ نہیں تو ایمان اوت کا مضبوط کا علاج بزیر یہ علاج نہیں قرآن سنت ہے شفاء بإذن اللہ وإنشاءاللہ نتیجہ تو گندے اللہ رب العزت کرما دعا لوٹا من عزیزیں اللہ رب العزت مارا شمارا وسجے مسلمانا غم و مصیبت و پریشانیاں چی ببچاری نی واللہ رب العزت ہر مؤمنی سرا مصیبتی چیزی کاری ای صبر توفیق بدا ہن چکے امام ابن قیم فرمائتا اذا ابتلی صبر و اذا اذنب استغفر ممن اذا اعطي شکر ہر یکی
الله رب العزة مارا شمارا همشاتي بكا كالله رب العزة هي نعمتي دا أشكر جزار ببي. وإذا ابتلي صبر، ابتلاء تها امتحان تها شكاسين تها هي صبر توفيق الله رب العزة بدا. وإذا أذنب استغفر، أجا جناهي كتي قرايا توبة كو استغفار كو. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. إمام ابن قيم وابل الصيبة ذكر كتير شيء يسعي قال شادانية جارا يسعي. والله رب العزة يجزن التوفيق مارا بدا ومارا شمارا مصيبتاتي دير بكا. والله رب العزة مارا شمارا هرت مسلماني ترى مصيبتي وبريشاني بماري استعي يدير بكا. الله رب العزة صبر توفيق الله رب العزة درسته بدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.